tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, una yun ti mapaspasamak dito'y lubong. Ha? Tapay bakit? Kanya man ang tikat katawaan. Amom lakay, nadamag ko akanayon kanu nga aga padalusing nga agasawa. Ha? Tapay ka no? Adda kanu nga min babae nila kay na. Ubing kanu nga amang ngam nilusing. Ay, una yan. Kasano nga min asaan nga isukat nila kay na. Kit nakaang ragma nga min. Anya? Kasla maminsan lat makabulan no agdigos. Tunggal masabat ko, kat saan pa'y anak kasagaysay. Kan ay na, nakaang dud di kawas na. Papanan na nga'y nudida isuka. Una yan nga'y. Ayawanan, insukat dan ni Lusing. Kaslan tumang ngamin bakong anaganak iti 12, gapu iti langana. Ay nawaw. Oh, si kamat gaya mare. Nagsapa kamutin ngayon may dito'y balay. Agkape ka Ang mga nusan ka pa'y nagkape. Wun mare, ay na, agyaman na ka. Ay, ada ka di pa panam ita. Awan mat mare. Day off ko mat ita. Iso adituyak lang balay Ay, apag iso nga rod tiyo umay ko. Apay mare. Ada ka di pagsayaatan nga ipadamag mo. At dala umay ko itismiskan ka, mare. Ha? Anyaman daytan. Amo, mare, nadamag ko ngamin akanayon nga aga padalusing nga agasawa. Anya? Taapay ka nung ngay mare. Adda ka nung ngamin babae nila kay na. Ubing ka nung nga amang ngam nilusing. Ay ala. Iso aya? Wun, mare, ay na makapaulat na rod. Kasanumit ngamin asaan da nga isukat nilusing. Kat kaslamat takong anaganak iti 12 tilangana. Anya? Saan nga digdigos? Kan saan na pa yan ang maasikaso ti bagbagina? Papanan na nga'y no saan da nga isukat? Hay, una yan abiyag ay nawaw. Nay, Rabin, namita ka lang aglaba bakay. Ay, wala kay. Kasanumat ngamin, nagmalmalam ni Berta dito'y balay. Nagmalmalam. Anya nga'y tinararamid na ditoy. Anya pa'y ngay no saan ang nagchismis. Anya? Ay, una yun na Berta. Naimbag pa'y dayjay a babae. Tawan sa bali a pagbisbisian na. No saan laang amapan ag chis-chismes. Wan nga rod lakay. Mabainak mat ngamin aguman na raw dito'y balay no adda tao. Isu nga inuray ko na makaawid. Ay na, bakit? No dayjay a babae ti umay dito'y balay. Saan mo unay nga in-entertainen? Tamarwam. Awan pa'y timalpas mo at trabaho no ka. Ha? Ipakitam, asaan ka nga interesado iti anyaman nga ibagana. Uray kita iso ti agko sa apumanaw. Husto ka lakay. Imbes nga ano ti maaramid dito'y balay. Isukit din ti mapan mo itong tugawan. Ti makichischismis kan kuana. Nonsense! Talaga maday jay aberta. Noan niya tinangag na iti karuba na. Masapul na amapan ibaga iti sa balay. Wan nga rod nana. Agasam man. Nagmalmalam iti balay mi idi na minsan ngal daw. Anya! Pasig matadag iti nagsina kan nagaapa nga agasawa ti umay na inchis-chismis kanya. Kahit asino gay manan ti biktima iti chismis na. Ibagbaga naman akanayon ka nung agap-apa dalusing nga agasawa. Gaputada ka no babae nila kay na. Ubing ka no nga amang ngam ni Lusing. Anya! Sapay kat katawanan ni Lusing. Isu ka no nga insukat nila kay na. Gaputasan nga digdigos. Kasla ka no takong anaganak iti 12. Gapu iti langana.
Ay, ti awanan ba na babae? Gapo iti kinabisi na amang ichis-chismes iti karuba na. Di na amaw amas nakarkaro pa'y nila kay na. Saan lang na may isa ti babae na, no di ket dua. Anya? Ay sus, pudno day taminda. Saan aparbo nga istorya? Adon ti makaamaw, ken adon ti makapanagnag iti dayta. Bisi ni Berta mapan mangi chismis iti kaaruba na. Nga masaan na nga mo anak karkaro mat gayam nila kay na. Ha? Apay anak ko namday tabakat. Naku na nga mininana piring kanyak lakay. Saan lang amay-may sa ti babae nila kay na. Uray ladwa. Anya? Kaya't dasawan. Pudno tinadamag ko iti. Anay baga ni pare Rodi, idi nagiinom kami. Katwan. Anya? Kan maysa. Saan lang aninana piring tinakay bagaday ta kanyak. Uray ni Mari Olga. Isumat lang tinakunana. Mabutang dalaang amang idanon kan ni Berta. Ha? Bay ang dalat ta kanon nga isu ti makatiklo kan nila kay na. Ne, apay nga itakala ang lakay. Itayak pa yan nagururay kan ka. Ah, ay kasta ka di ba kahit? Ay, pasensya ka na. At dangamin tinapatag-anapanan mi kini pare Juan. Sa dinaw tinapanan niya. Basta ijay ili. Maipapaniti trabaho na ijay. Kasta ka de. Alang nga rod, ingka manganan ijay kusina. At da imbatik asidaam. Imuna akon anangan ta saan kamutin anauray. Ah, ay napsugak pa'y bakit? Nanganak namin ijay na panak. Ay, ijay na panan mi kini pare Juan. Anya? Pudno ka di ti ibagbagam lakay. Ah? Pudno? Ah, uwan, pudno ba kahit? Pudno ka, tibagbagak. Unay kan ayan. Ha? Agaluwad ka to niyo. No dagiti ka aruba, ket aggaapa daga po iti kinababaero ti asawa da. Ay, saan nak nga ipada ba kahit? Si kalaang ti babae iti biyagkaw. Ay, nawaw! Day, nagsapa ka matlan, Berta. Papadamgay. Ah? Ay, kwatata. Mapanak man di tabalay da kumariminda. Barang awan papanan na ita. Ha? Mapan ko man idanon ken kwa na tinadamag ko. Na, anya mananday ta. Ay, unay kan, Berta. Dahil magkapay, taday talaang mapanagid ang danaw ni ti damag ti pagbisbisiam iti biyagmaw. Una yan ayatata. Talaga akas tala ti biyag. Ay, busy ni Minda iti trabaho na. Iso nga imbes nga agpakpakabisi ka iti kasta nga aramidam. Agbiro ka kiday iti pangbisyam abang third iti pagsayaatan. Anya? Busy amin na karuba. Si kalang tinaydumduma iti pagbisbisyan na. Si kamanan kumare. Unmare, imayak manan ah. Tamok ngamin nga itangal daw ti day off mo. Nasapa ah. Sa anak pa'y anagkape, kumare. Anya? Ay kapitan amare. Ay nagyaman ako na mare. Imayak taadamanan ti ipadamag ko kan ka. Ha? Anya dayta? Amum ka di mare. No idi na minsan nga imayak ditoy. Ket naibagak ken ka akanayon nga aga padalusin nga agasawa. Itamat, pimanawon at talaga nila kay na. Anya? Ay sus, nakadamdamagam mo iti dayta mare? Ay na mare, siya pa'y ko namat. Amok ata kaaruba mila ang dalusing. Mas pinili nila kay na jay babae na nilusing. Nabangbanglo siguro jay babae na ni bakit na. Anya? Ay, si kakit dimot mare. Katawaan ni Mari Lusing. Kasano ajak katawaan? Kat pinanawan dangarudan gapu iti kinaangdod na. Ala, nalpasta na nagkapi mare. Pasensya kan ngam awan pa'y oras ko ang makitugtugaw kan kaging gainton malam. Ah? Mare? Ado nga mintinaskan nga ramidak dito'y balay mi, ta day off ko. Anya? Kan maysa, sa anak nga interesado ka dagiti umay mo itis-chismis kanya. Busy ka ama pan ag-chismis iti biyag ti akin biyag. Ngam nila kay mo, di mo amo nga damat aramid na. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Aday ta,
Gapo iti kinabisim nga agchis-chismis, saan mo nga amo ti mapaspasamak iti mismo nga asawam. Ha? Amwam kadag iti kaarubam, mare. Jak kayat asyak ti makaibagaken ka. Unay kamutan, Minda. Awan pa'y sirbimot ako, Mare. Kunang no asino ka na dalos launay. Anya? Di ta ka man langan. Awan at talaga't sir-serbin. Hay, salbag day di a babae. Awan pa'y sir-serbi na ako, Mare. Apay Berta. Big-bigat nga agdayday ang budom ka. Hay, dayjay man aminda, nana. Kunamlan asino akadadalusan. Sagpaminsanak laang amapan ijay balayda. Ngumkas jay kit din ti baga na kanya. Ado kano ti aramiden na. Kat saan kano nga interesado iti anyaman amapan ko idanon kan kuana. Anya? Ay na, Berta. Husto mat nga min ni Minda. Ado ti pakakumikuman na no kas jay a day off na. Aglabakan agdalaw si Jabalay na. Anya ngay piman ti malpas na no agmalmal mga da ka ijay. Anya? Saan laaday ta tinagsakitan tinakam ko kan kuana, nana? Apay aya? Naku na kanyak, aga po kano iti kinabisik nga agchis-chismis iti biyag ti aking biyag. Saan ko nga amo anakarkaro pa iti aramid nila kay ko? Anya? Katpod no mat Berta. Apay, aging gagayam ita, kat saan mo nga amaw nga dailimlimad nila kay maw? Anya? Anya kaya tiyo asawan, nana? Mapan ka ijayan ni Tatang Pidreng. Isaw ti makasungbat iti saludsod maw. Ay, sanak anag pangadwa nang ibagakan kwa na lakay. Agasa man ngamin. No saan ko nga imbagakan kwa na ti kasjay? For sure, nagmalmalamanan dito'y balay. Sa anak ko maanak kalabakan nakadalos dito'y balay. Ay, una yun na talaga dayjay Berta. Day ta agchis-chismis iti biyag ti akin biyag ti pakakum kumikuman na. Wan nga rod, iso anak ko nakankwa na. Busy iti kasjay nga ramid na. Ngam di na amo anak karkaro pa ikit di nila kay na. Imbagam kan kwa na day ta. Ay, wala kay. Tapno agnakam. Tapno sanan nga umay dito'y balay. Tapno agpakabisi ang mga mo iti naibaga. Sa bagay matkit di bakit? Husto lang, tanay bagam. Imayak tata, gaputa adda kumakayat ko asaludsudin kada kayo. Anya day ta, Berta. Adda ngamin nagkuna kanyak. Ada kayo kano ti makaamo iti ilimlimod nila kay ko kanyak. Apay. Haging gaita kat saan mo pa'y nga ambaw nga da babae nila kay ma? Anya? Kedwan, saan lamay sa no di kat duwada? Diyak pa'y masigurado no talaw, no mainayon di bakla. Anya? Aday ta, Berta. Gapo iti kinabisi mamapanbang ichis-chismis iti biyag ti akin biyag. Saan mo nga mo ti mapaspasama kiti mismo nga asawam? Ayaw na yan. Tata, No damagan nila kay Mao no asino tinakaibagakan ka, ibaga masyak, tanapanag nakak. Masigurado asaan ang makarasong dayjay. agrason ka pailaan. Kat ni Tata Pedring tinakaibaga kanya. Salbag ka. Anya? Kano pa'y alukluk ko na ka, Tunyo? Berta. Awanan kay di baing. Kunapilakit din no jay lang ang asawa ni Lusing kadaramid na. Nakarkaro ka pa'y magayam. Anya? Ala, mami na gamit mo dito'y balay tagtalokan. Saan kumamot ang kasta bagay? Pagsaritaan ta kumati may papaniti daytoy. Ikarik, agbaliw akon, para kan ka. Ulpaw! Pangasin ta pumanokan. Mapan ka ijay ayan dagiti babae nga uray latalaw. Anya? Day, kas lambay ka waakpay anak kakita kad ka iti kas talagang Berta. Nana. Kas labinaklay mo ti lubong Kas lada parikot mau. Ni Nana mat, nakadkadlaw lang arudan nga adda.
Ngamdamagin nyo pa ilang. Ha? Awan nga minan nila kay ko, nana. Anya? Anya't kayat mo asawan nga awanan? Nalipatan ng ti agangas? Wanaw? Awanan, nana. Gapulang takunak nga alaan na amin agamit na ijay balay tapumanawan. Impay-pay so namutan. Napanon ijay ayan ti babae na. Anya? Ay, pagkawan na matunyaw. Ay, una yung ti mapaspasamak dito'y lubungan, aya. Ay, di ako na muna niya taramidak, nana. Ay, aday ta. Busy-busy ka nga min amang ichis-chismes iti biyag ti akin biyag. Kat-katawaan pa'y idi ni Lusing. Akas lang takong. Iso nga inso ka nilagay na. Anyagay ita. Nagsublime lakang ka. Ay, uhunayan. Anya. Adal day takin ka, Berta. Ano anya ti mapaspasamak iti pada tao. Imbis akatawaan, tulungan. Tanukat katawaan, kan uy-uyawam laang. Saan ka makalisay? Taag sublin tumalaang kan ka. Ha? Mari Berta? Wan, mare. Siyak nga rod. Imaya kung dito'y ayan mo. Tawan mo ti sa bali ang pagkamangak. Ne, kunak man naging mura ka kanyak, gapo itinaibagakkan ka. Wan, mare. Ginura ka. Ngam na amiris kumat na ang asyak tinagbidot. Saan kat asika? Ay, nagsayatan ngayon kasta mare. Husto ka iti imbagam abisi ak amang ikis-kismis iti biyag ni Lusing. Ngam jak mo ti mapaspasamak iti mismong asawa. Naimbaglakit din ta na ibagam idi kanyak ti kastya eh. O anya, mamati ka na nakarkaro pa'y nila kay mo ngam ti asawa ni Lusing. Amapan mo istoryaan iti agmalmalam. Samo kat katawaan. Mare. Ay, una yun mare. Imbis nga min nga agpakabisi ka iti panagchis-chis mismo, agpakabisi ka kit di iti pamilyam. Anya nga ita, saan mon anabantayan nga agkakanat gaya mon ti babae nila kay mo? Ay, pinanawan na ka pa yun. Ay nawaw, agnakam kan, Berta. Ay, nawaw! Di mo katawaan ti biyag ti padam a tao. Tapno saan da kan tumat a katawaan, no si kan tumat ti adda parikot na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mangdadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay akas ta ti badaw, Melina anak kaw. Ada ka nilakad, Mau? Adda tatang, iso ada kayo pa'y lang ti makam mo kadagiti apu ko yo. Sa rinaw ti papanam, Agpasentro ak, mapan ko alaan ti pauit nila kay ko. ay nawaw. Ada manan impaw et ni Richard. Wen tatang, Ay, nag-aasat kalaunay ti asawa manak kaw. ay pudno launay day tatang. Awan ti makunak ta responsable ni Richard amanugang yon. Uray sa anak nagtrabaho, agbiag kami. Ala, agrubot kang arudan tapno makaawit ka adagaw. Ang mga numariing nagiti anak mo kat sa pulen na kantumanay. Wen tatang, awan pagdanagan nyo, tagaawid akmatla dagos. Nay, sa dino ti papana, Mare Elena? Ay nawhaw, ada ka matgayam di tamari Jinky. Di ka pa'y nakita. Unay kan, Mare.
Nagdakla na ka tao. Di nakit din makita. Pasensya ka na, Mare. Talaga siguro anak absut ti mata. Ay, no sa anak nga bidot. Agpasentro ka manan, maray. Gusto ka, Mare. Uy, anyang itaramidom iji sentro, maray. Mapan ko alaang timpaw it nila kay ko, Mare. Ha? Kano lang nga dinagpawit nila kay mo, ah? Ita? Adamanan nin pawit na? Idi na palabas abulan pa'y dayjay, Mare. O sige, Mare, agpakada akon. Amangan no sa pulan dakdagiti anak ko no mabayaganak. Anya tinagsaritaan niyo iti kumare manakaw. Tiin pawit nila kay na ananang. Iswa saan na kayat ni Elena ti agtrabaho. Taday talaangan mangururay iti kwartang ipawit nila kay na ti muna. Ay nawaw. Ay ka normal laeng nga urayan na tipaw it nila kay na taasawa na ka nga ron dayjay. Sa maysa, adamat anak dang as asikaswan na. Talakit di asadot di ta akaaruba tayo nanang. Di na kayat ti mainitan iti talon. Ay ka siyempre adama piman nila kay nangagtrabaho iti balasiw tao. No ibaga ngay piman nila kay nagauray sa anin nga agtrabaho. No kasta, kailangan nga agsadot-sadot day ta nga Elena? Di ka man agbalin abyangot si Kajingkay. Ta saan tay nga amaw no anya tinagtulagan da. Amo ka umapapal ka kini Elena iso akas ti ibagbagam. Ay, nasakit nga ron ti mata ka mangkit kita iti aramidon na nanang. Kadi ka agkidang tano di mo makita. Saan mo mataparikaw no saan nga trabaho ni Elena? Ta saan mo't anila kay mau ti pagdawdawatan na iti kwarta? Jingkay! Naksutan ti lutlutaw! Anya ti araramidam aya! Ay, nawaw, nalipatan mo na, Bison. Pwede mo maangaw? Ay, saan nga ron nanang? Ay awan mauram ti balay iti kastangar aramidam. Anya ti sirsiripom iti tawaya. Ay, ada nakita ka package. Sigurado package da Elena da jay. Anya kumaitakin ka no ada package da. Siya nga ta. Kano nga ta ang makaawatak iti package nanang. Okay lang mat, nawan. Kabailak mat trabaho. Sana akas itiday ta nga Elena asado. Agluto ka kitday ni ti pangaldawan dagiti anak mau. Sana day tabiyag ti sabali at taaw ti pakialamam dita. Ay, una yun ti kastoy abiyag. Makapag-uma. Anya man ti pagpupudutam dita ka bigbigat anak kaw. Kasano mga amin nanang? Saan man na nagaw-awid day tang andong? No kasta, saan anagawid idirabi eh? Saan nanang? Diyak mo no sa dino manon tinapanan na. Sapay na ibusti kayo. Awanon ti maisong rod. Talaga mat day taga-asawam. Ay, makapauma nga rod nanang. Mabambanugak lang nga rod nga trabaho. Stresan nakpay lang mat. Awan ti manaknakam day dya tao. Ay nang, bantayan nyo pala ang dagiti apo ko yung tasyakon ti mapan mangayong. Awan ti manamnama iti dayjay nga andong. Agkape ka pa'y amare. Agyamanak Mari Elena. Agasam man ta kayo abinagkat mo. Ay, wala, tanagagutak nga asawa, Maray. At ayu sapay matinangalaam ka dagita mare. Talaga, Maray. Sana mabalin nga agsadot-sadot tayo. Ay, nariga mo, no, tilaang asawa tayo, tinamnamahan tayo, Maray. Ay, wan amare. May mayatlat ta no pag tinulungan ti trabaho. Sansamot nga applicable day takada kayo iti asawa, Maray. Nga may nilang mo kumpare ng trabaho. Kasi ka, urorayom lang mo, tipauwi na. Anya? Kita nakapugpo daw ka, Maray. Saan ka ngamin amain-initan ka? Tanalagaan mo ti trabaho. Di talaang mo mangururay iti pauit na ti obrahang, Maray. Santa na pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag, Maray. Kasta talaga ti biyag kahit. Adda ti sadok nga asawa. Adda ti feeling donya. Adda mo ti nagagayt, Maray.
Di ka man makaisam dito, Elena. Andat napasabakan ka. Sa bali ti tono ti boses ni Jinky itay nagsarita kami, tatang. Ay nawaw. Kasano asabali ti turo ti boses na? Sa dutak samat iti imatang na, tatang. Anya timbaganakin ka aya. Apay kastamod tan ti ibagbagam anak kaw. Day tala ang agur uray ti pau iti ubram, kunanakit din kanyak. Ah, ay anya ko matiisyo ngay. No orayam ti ipawit nila kay Mau. Kaslapas pasagidan nakngarod, tatang. Feeling dun niya, kung kunana pa'y. Day talaang. Bay ta panunutan na ti kayat na panunutan. Tinapatag. Nagsaritaan nyo kanila kay Mau ti may papan iti day ta abanag. Anya ko mga mintiam mo na ititulagan nyo nga agasawa. Wan matatatang. Titulagan mi kani Richard kat iso ti agtrabaho. Siya mat ti mga sikaso kadagiti anak mi. So adi mo ikaskasaw ti ibagbaga na iti biyangot. Tinapatag, aramidam ti responsibilidad mo kas ina ken asawa. Umapal lang siguro ni Jinky, tadi na maibaon nila kay na. Bagan ka pa'y Jinky. Ada na igisa akang kong. Nabsugak, nanang. Ay nawaw. Kasano anabsug ka kadi ka pa'y menangan. Nakikapiak iti ayan da Doña Elena, nanang. Anya? Nakikapiak iti ayan da Doña Elena, kunak, nanang. Adaman na iti balayda. Tugtugaw lang ti obrain na. Di ka mabay na mangibagbaga iti kasta. Alo, pudnumot, nanang. Diyak pa'y nakitang danday ta babae. Iso nakapud daw, ta saan na maininitan. Iso siguro matati kaya nila kay na. Nasyak lang, diyak kaya ti kasta abyak, nanang. Tati agasawa, rumbeng agtintinulong, saan akasta nga agururay lang ti maysa. Choice da dayta, anak ko. Ada siguro tulagan da, asaan tay nga amaw. Madlaw ko nga umapapal ka manan kini Elena. Ay kita anak ko. Normal laeng nga makarik na tayo iti apal. Ngam kita anak ko. Di mo ipalubos apagbalinan na kaadakas ti apal amarikrik nam. Apay asimang sangpet kapaylaang si Kaandong. Ay nawaw. Sa dino kumapay ti daduma apagawidak ngay kat dito yung matibalay ko. Sa dino tinapnapanam iti manungal daw, Itayan ti kumparik kasangay ti anak na. Dayta, ti ipang pangrunam. Di mo mo pinanunutan na kasapulan ka dito'y balay. Iso nga raw na nag-awid akaw. Ay nawaw! Si kapaylaang mo ti agungot akasta. Anak pa nga asim man, tadi naksermonan. Kasang sangpet ko lang, sermonad dagos ti pasungad mo. Wana! Tadi mo amo ti responsibilidad mo iti pamilyam. Anya ti kayat mo aya? Ay apo! Naimbagpay ti asawa ni Mari Elena, responsable. Uray saan nga agtrabaho ni Elena, agbyag da. Angam siyak ngay, uray lang matayak, iti katratrabaho. Di ka pa'y mo maasyan kanyak. Nakitam, ti kayo ijay kusina, Siya, ti kakaasi anang bagbagkat kadagijay. Kasangsang petlaeng nila kay mo. Agap apa kayon adagos. Sinumot nga iti saan ama uma iti kasdeng aramidan day tanga andong, nanang. Kasaritam ko maanasaya at ti asawam, anak ko. Kasano? Kat isupay lang mo ti adaganas na nga agungot, nanang. Naimbag pa ni Mari Elena, kunak manen. No kasta, pudnaw ti atap kaw. Talaga nga umapal ka kani Elena. Ay, uri ang sinumot na, nanang. Umapal nga talaga. No may papan iti asawa kat swerte lang una ni Mari Elena. Isuwa kasla saan bumakbak ta saan mais-stress. Saan akas kada tao nga stress akanayon ti ipapaay ti asawa na asado. Kasta talaga ti biyag, anak ko. Barang adan to pagnakman nila kay mo. Ay, no siyak ti mauma, nanang. Talaga asinaak day tangandong. Ay nawaw. Apay kasta tilangam, Jinky. Napay, ani ti parikot mo itilangak. Agsarming ka ata kita am tibagim. Naimbagpay ni Elena akalugaran tayo. Maaywanan na tibagina. Ay, di nak ikumparakin ni Mari Elena, tadakkel tinagdumaan me. Ay wana. Talaga dakkel tinagdumaan nyo na nadalos ni Mari Elena.
Kasla teenager, uray addan anak na. Wan, talaga adakkel tinagdumaan mi kini Mari Elena. Tan ni Mari Elena, responsibility asawa na. Oray saan nga agtrabaho, oray agpupupok di tabalayda, okay laeng. Agbiag dalata. Angam siyak nga. Trabaho ti amin at trabaho dito'y balay. Asikaswag dagiti anak ta. Siyak pa iti agdiskarte tapno laeng adda maigatang itibagas. Nagawid mat gaya man ni Andong di tabalay da tatang. Kasanaw anam waman akaw. Lima basak di tabalay da idi agsapa. Kat nangag kong agap-apa da ni Mari Jinky tatang. Kaawa-awit na siguro manen Maawata ko ni tatang. Maapayakas jeti pa nagsasao ni Mari Jinky kanyak. Maawata ko no apay nga ibagbaga na asaduta. Apay mait. Umapal gayam kanyak tatang. Ha? Ay, ore asino mo't anak ka. Umapal at talaga ken ka, ta responsable, tinakiasawaam. Wan nga rod tatang. Di nakpagtrabahuan nila kay ko, ta ipamaysak kano ti atensyon ko kadagiti anak mi. Ni mat Mari Jinky, trabaho na amin aklasin ti trabaho. Ada bisita manakaw. Asino nanang? Ni Elena. Ay nawa, bagayo, kaagawid lang day ta babae. Kaya't nakakano ang makasarita nakaw. Awan ti rumbo nga pagsaritaan mi nanang. Rumwar kakit din, tasagwam. Amagan na patag, ti baganakin ka. Da kayo lang ti makisarita ken ko nanang. Maditirik na kita. Mabit lang nga raw. Pastragak dito'y silid mo. Ay nawaw, ay sana nanang. Siya kung ti rumwar. Nakababain mo't no pastor kanyaw. Sapay nagsimple lang dito sa lid ko. Nagwara pa eh. Chocolate para kan ka, Jinky. Ay nawaw. Ay na. Awan ti maitid ko akasukat day ta at chocolate, Mare. Ay, sa anak mo tamang namnama iti kasukat na, Mare. Ay, agyaman ak iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Pasensya ka, no? Pasagidan ka, no, maminsan. Diya kong ilibak. Makarik na akmot nga na talaga iti apal ken kamaray. Ay, okay lang ang kanyak, Mare. Normal lata makarik na tayo iti apal. Maawatak no apay akas jeti pa nagsasaom, idi nakikapi ka ija balay. Nangag kunti apayo kanila kay mo. Amo, Maray, no maipapan ngamin iti asawa, talaga nagasat ka. Ay, pudno day ta, Mare. Ikam nga minti asawam iti pagnakman na amare, tapno aggagatmat. Ay, kasanungay, Maray. Ay, no siyak lang ti kastat asawa na. Pagtalawag amare. Saan ba't amabalin asika ababa iti mga ramid iti amin? Sika lang arudan ti aggunggunay dito'y balayo. Sika ti mga asikaso kadagiti anak yo. Agraman agbirok iti kwarta, sika latta. Ay, namare, no sa anak nga gunay ay naawan agbisin kami talaga. Iso nga itapay laeng. Ikam ti asawam iti pagnakman na, Mare. Talaga adumakkel ti ulo na ano agul-ulimag ka, Mare. No kasapulan a pagtalawam tapno agbuteng. Aramida, Mare. Kompleto day taan tong. Ha? Ay nawa, badok mo't nagita bakit? Why? Siya kung tinag-impake. Anyat kaya't maasawan. Pumanaw ka pailaan. Jak kayat amakit-kita ti rupam iti dayto balay. Anya? Gaputa amom nagagetak. Agsadot-sadot kakit den. Nalipata masikati lalaki. Teka, pangasim bakit? Di na ko mapagtalawan. Ha? Nakapangideng akon. Aggagutakon bakit? Makipordiya akong tapno da ka ng tayong. Pangasim di nakpagtalawan bakit? No saan pa nga agbaliw day tangandong. Siya kung ti mangisubli ka dagiti dadakkel na nanang. Mano atawon anagan ano sakken ko ana. Amok day ta, anak ko. Nakita dagiti sakripisyo. Husto lang, tinaramid mo. Tapno agbutang ni Andong. Sa dino ngayon tinapanan na. Diya ka mo nanang. Ang kasarita na kano mo ti kontraktor akaaruba tayo. Husto
No agtinulong kayo kanila kay mo, saan kayo ang madagsinan? Unmut nanang. Sa anak nga agar arapaap itibiyag, akas itibiyag ni Elena nanang. Agtrabaho aklat ta. Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot ati asawa. Tapno sa anak ang madagsinan unay. At least ita, naibagamon ti marikrik nam iti asawam. Okay kayo mutan ka ni Elena. At dalaang kayat ko nga ibaga anak ko. Anya day ta nanang. Normal laeng ang makarik na tayo iti apal. Tatao tayo laeng met. Ngam, kanayon tayo apilyan, tinasaya at nga apal, anak ko. Ay, nawaw! Saan amaliklikan ti apal? Adalata dagiti gundaway a makarik na tayo mat iti apal. Nupay kasta, pilian tayo kuma ti agbalin a nasayaan. Pagbalinan tayo kiti daytoy nga inspirasyon. Di tayo ipalubos nga agturay ti dakas nga apal iti puso tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agasam man day tamanok mo, tataundong. Nagadaw. Ay, uwan at ay sumot ti may saliw-liwak. Tiyagtarakan iti manawk. Manayunan tumanan day tata, nagitlog ti upat nga upa. Nagsayaton ti kas tata. Ibingayan naktuman may. Ay, uwan ah. No, mapasaan lakit di amin nga itlog. Tali, aldon tumanan ti itlog na. Mabali na makita tata. Anday ti likaw, ti balay may. Aday naramid ko apagitlugan da ijay tapno sana mabasa no kasta nga agto daw. Ay, umapalak ka na kayo tata. Mabilbilang lang ti manokyo ide. Ita, nagaduda mo tan. Mayat ang may tinula nang runa no kasta matutudaw. Ay, dapay mo't na ba ti tinula? No, di ka pa'y namigat ako, makipangan ka dito'y balayan tapno maramanam may. Anya ti aramiden day ta amorpi dito'y balay lakay. Ipapudot mukit da itinabati at tinula, bakit? Dito yan ang mamigat ni Murphy. Ay nawaw, amumat arawat day ta tao lakay. Ay, sana nasaya at agim-imot, bakit? Kasanaw, no mayroam amakipangpagan dito'y balay. San ba't siguro? Italaing mat. Anyat ambom ngay. Kasla di mo mat ambo ti ugali day ta akaruba. Sapay agtatakaw day ta. Siyak ti makaamaw, bakit? Awan ti rumbaga pagdanagam. No, adadakas nga aramiden na. Siyak amis mau ti mangipabarangay kan kuana. Ay nawaw, dito likod lang gayam ti balay may tinagturungam. Kunaklakit din o nagdiritso ka na nagaway. Kaya't ko lang nga makita na iti manukyo, tata. Adumot gayam tiklog da. Kay bagbagak lang kan kaitay. No, mapasaan na kita, mangtidak daw, tapno adamot tarak na. Sige, urayak da tata. Panawan ka pa, adaramidag. Ang mga no, makaungat ni Nanam Hulya. Sige lang, tata. Agobserbarak labiin. Tapno amukmat ka aramidag no saktag tarakan. Ay, wala. Saan mo tadakas? Nasaya at kit di dayta at tapno makaadal ka. Sa dinaw ti ayan ni Morpe lakay.
Awan matan di ta sufa nagtugawan na itay. Nagawid ka din. Saan pa'y bakit? Ay nawaw, sa dino nga rod ti ayan na. Diyak mat makita. Anda di talikod ti balay. Ay nawaw, anya ti aramiden na ijay. Kaya't nakanaw ti makaadal. Ay kita ang mga nupaginterisan na dagiti manok mo. Ay, basta di natagikwain. Inkarek nga ikakto ti taraknir na no mapasaan nagiti itlog ti manugkaw. Palagipan ka manen lakay Agdindinamag dito'y lugar tayo nga atidog ti ima dayjay a tao. Adamot ten ken kuana, ano dadaelin na ti panagtalag ko ken kuana. Nasaya at lata ti aganad. Anyat ambom, amangan numangal alala ang iti tsansa tapno matakawad da tao. Sa di naman ang tinaggapuam si Kamorpe. Ikayan da tataundong bakit? Day ti amom, ti makikaaruba. Saan mat siguro adakos? Amangan no adda nakita mi day. Taimam ko nakmanan. O, ka na bakit? Pag panunutan nakmanan iti dakas, Ay nawaw, amok ti ugalim. No mabisin ka, adda makan iti lamisaan. nabsugak pa Ay nawaw, di mo ibaga anak kipangan ka iti ayan da tataundong. Ni tataundong mo tinangayab kanyak. Nakaramanak manan iti native amano. Bakit? Pakikitam tuman dagiti taraken medyo nanakaw. Sa dino ti papananiyo nana? Iti ayan ti kabagyan me ang naggapu ija abroad. Awan kami matlaang intun malam. Sige nana, siyak ti makam mo. Agraira nga may dagiti agtatakaw ita panawan. Siyak ti makam mo nana. Adamat kit di number ni kagawad Eli kanyak. Awagak no adda makita ka sumrek di tabalayo nana. Agyaman aklaunay nakong. Agrubwat kami matlaangan. O sige, agananad kayo nana. Ay nawaw, itay pa nagkarasubli day ta amorpi di ta paraangan da tataundong kan nana Julia. No sa anak ngagbidot. Namin upat mata na limabas. Tinasayat, asitgak, tapno maalarma. Ang mga nadaman ng daka sa plano day tatao. Itay pa yung makadlawak, amorpe. Ay, si kamat gaya na ta, Marijuna. Itay pa yung karalabas ka. No gusto ti bilang ko. Namin upata na limabas ka. May kalimaitan. Ay, ako ang amin, Mari. Ada naragrag a kwartak. Naragrag a kwarta? Uwan, 500 na dyan. Isa masayangan na klaunay. Ang talaga adak matan mabirukan. Amangan kunak na damatan nakapidot. Awan nakikita, Mari. Awan mat. Sige, agawin ang karotin. Talaga pinidutan di sa balya tao na dyan. No di kakit ulbod Makapasuron mat na dyan, Marijuna. Dadaulam nakit din ti diskartek. Anya ti ko na Morpe. Nay, handa ka matgayam di tabakag. Kunak ano rin, marka. Itay pa'y anak kaidaak dito'y sopa. Di na nakita. Asino nga minan ti kasurun mo? Awan na dyan, bakit? No gusto tinangag ko. Ni Mari Juna, ti dakdaka matam. Ay, saan? Kamali tinangag mo, bakit? Amangan mo't no adada ka sa planom dita. Si kakit di mo't. Adala basit ademi nagkinaawatan. Sige, panawan ka pa. Ta, mapanaklagan iti ayan ti kumpare. Adak matlaangan nito makaramanak manan iti. Una yan nagti amanok. Natagari dala unay. Maskan nga agawa ak tagunay. Taamangan no agsirip dahil ang Marijuna. Lumangag na natagari dagiti manok na tataundong. Kisaya kiti saglilima ti itlog ti manok ni tata. Itlog ti native ang manok ko naman. At dali bakit ko iti kusina. Agdiritso aklangan iti silid may, tailamang ko nagititlog. Sana mabali na makita na, ta sigurado nga adun tumanan ti salunsod na. Mabiit man laang Morpe lakay. Anya tili na ang tabag mo? Ay, bakit? Bado na gito'y. Intod ti kumpare. Anya? Naawanan ni Bagam.
Agdiritso akon iti silita. Nay, apay kasta tilangam. Kasla adamot pagdandanagam. Ha? Oo, nay kan bakit? Awan. Anya kong pati pagdanagak, nay. Panawan kan. Narabian tamutan ang nagawid undong lakay. Wen nga raw bakit? Paka nagkumapay na iti manok kaw. Inton bigatan lakay. Rabi iuna yan. Sa bagay, Agpeles ka kitde, tagi na naka. Di bali tabulos mo tinaduma ang manok mo. Adot ka nanda di taparaangan no bilang laang. Nagiti itlog ti manok ko nga ta. Ay nawaw, saan ba'y anapasaan na gijay lakay? Kita tulatan inton bigat. Agi na nakakindeng. O may kaman, hulya bakit? Ay nawaw, taapay manan. Naksayan mo ti itlog ti manok kaw. Kasano kumanak sayan, kat nai nga tumat. Imposible akin nanti asaw. Umasinig ka ngamin atap na makitam. Manulaang ang tinabatay. Kasano nga rudan dayta? Sino nga tatiawanan ba ay na nagtakaw? Sapay awan ta dito'y balay idikalman. Medyo na ngay, ang mga ano na nakita na. Kasaritak tao inton madamdama lakay. Sayang dagijay bakit? Awanan na maag ang mapusaan. Tinakaw dan. Ay, masigurado at tao tinangtakaw. Narabyan kayo mat anagawid idirabi nanahulya. Ay hun nga road. Di mi nasiputan ti oras nakkaong. Naimbaglaangan taad dati kaanakan may anang itulod kada kamay. Ay hun gayam. Amang ano adda nasiputam ataw iti paraangan may. Uno iti malikudan ti balay may di kalman. Ay ni Murpi. Jakmat nakita si Merk iti balay yun nana. Ada ka di mapukpukaw? Akwa, naksayan ti itlog ti manok ni Tatam Undong. Ay nawaw, asino mat nga ta tinagturad a nagtakaw? Ay di mi ammo, masayagan kami taadaw ti tinakaw da. Ninana si mangay nana, amang ano adda nakita na. No siya, nakitak ni Murpi iti paraangan yo, ngamjak mat nakita at tinakaw na ti itlog ti manok yo. Narigat ti agpabasol na awan ebidensya nana. Kasaritak tuman nga rod ni si Mag. Bareng maamuan no asino day taan nagtakaw tapno maikan iti leksyon. Makasigurado kami at tao tinagtakaw. Kunak tumat, adda ilimlim mong day ta amorfe. Nanangalaan na nga taa kadagito nga itlog. Ramidan bakit? Nangalaam kadagito nga itlog, Nay, apakibiyangam ti di mo kukwa. Pangalaam ko maiti itlog kat awan mo't ti manok atarakan mo. Ay nawaw, sana mabali na gumatangak. Awan ti aglakla ko iti itlog ti native a manok dito lugar tayo. Ha? No gusto ti bilang ko, mapanasa nga pulo a piraso to'y inyawid mo. Apay kami napakibibiyangam na gitaya. Day ta ti paglaingam. Talaga ka di nga awanin ti pagbaliwam, Umayak man, Mari Juna. Agtugaw ka, Mare. Anya ti umay mo ibaga? Kastoy nga men, Mare. Adda nakitak nga itlog ti manok iti silad mi. Itlog ti native a manok. Ay nawaw, itlog ti native a manok ko na, Mare. Wen, ti ko na nila kay ko kat ginatang na. Ayong jackpot yan. Datataon dong, Mare. Ada ka no nagtakaw iti itlog ti manok at araken na idi napalabas alawas. Ay naku, naktumot. Nilakay mo matlaang ti atapak a nagtakaw. Kaiso tinakitak idi paraangan danana. Jakmat laang inaganan jakmat nakita tinakaw na dagit itlog. Madlaw ko lang nga sa bali ti garaw na. Agsagana day di amorfe. Mangibabain day di atao. Takawan nan samot amin nun akaaruba. Ay, sa dinong iti papanamara agkapita pa'y Ay inton maminsanan, Mare. Ikak iti leksyon day di amorfe. Anay ko bakit? Pangasim, ibatang tabuok ko. Kas ka na agbibising iti kastangar aramidam. Isublim ti itlog at tinakaw mo kadat tataundang. Di lang mabalin, sikatin mangisubling bakit? Apay asak ti mangi suble, kat si kamot tinagtakaw.
Sika ti mapan iti ayan da tata. Ta sigurado nga ipabarangay da ka. Agraman itlog takawumpay. Amangan kit dino sindam ti daduma. Iso ti sidsidam no kasta nga awanak dito'y balay. Diya kaya ti may pabarangay bakit? Ha? Idi pa'y nga ibagbagakan ka nga isardeng mo ti panagtakaw mo. Ngam natangkan ti ulom. Nadyak pa'y nakita. Ayawanan. Amangan no sindam amin ti itlog at tinakaw mo. Awanan kay tibain, Marpay. Pasensya kayong tata. 10 piraso lang ti may sublit ata, ti 10 awanan. Nailuto kaon. Bayadam, ti 10 itlog at tinakaw mo. Tata, ibagak kan kapitan, tapag sasaritaan tayo na itaw, iji barangay haul. Mano ti bayad na tata? Mabalinmat nga iton ko, itamot laan. 10 ti may 10 itlog, iji sentraw. Saan a 10 ti balor ti tinakaw mo? Tano mapes saan dagijay, kat dumakil da, may ilakok kumay tinagin nila. Sana sinsinan ti itlog at tinakaw mo. Anya? Urayan ka amawayaan ni kapitan, dahil di barangay haul ti pagsangwan ka. Talagang atidugan ta imam. Naskain amaputdan. Ay, sana tata, maasikay kanyak. Ungtang naklakit din ni kapitan. Talaga but-but nga matjay tao lakay. Wala ka, makapasuron ti kasdeng aramid na. Perhuiso ti impay na kanyak. Mayat ti saritaan, miiday nga ikakiti taraknen na, no mapusaan ti itlaw. Ngam tinakaw na hitday. Nagloko at taon. Talaga nga ron kay pabarangay mo. Wala, seryoso ak iti imbaga kitay. Tatno saan nga agruam na dya tao. Laklakayan nga agtatakaw. Kaslaawan lunot na may. Presyo kanumat ti manok ti bayadak kan tataundong bakit. No iso ti kayat na, anya ngay ti maaramidam. Bayadam sindam mo ngamin piman ti itlog ti native manok na. 10 lang matitlog iti sentraw. Ay nawaw, laglagi pam asaan abasta itlog ta tinakaw mo. Kasanon, no 500 per itlog ti sinirna. Ay kat bayadam Dayta ti ganabem. La, takaw pa more. Dayta ti ganabem, tadi mo matam mo ti mabagbagaan. Nasken amaputdan ta atidog nga imam. Ay, nawaw! Agtarakan ka no kayat mo ti makaraman. Saan kat atitarakan ti kaaruba ti pag-interesam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naurnong manan timurang tayo, tatang. Sapay awan oras kong aglaba. Ay, ken mabalin matamang tangdan ka iti mangilaba anak ko. At damit ti kwartam. Di bakit tasya ngay nga ta? Ada nga ta di ta balay da, tatang. Ay, jak sigurado. Ay, mabalin na tangdanam na ijay. Iti kasjay nga edad na. Kit nagagitmat piman ngaglaba. Kasaritam tuman, tatang. Ay, nawaw. Si kalatan ati makisarita ken kuana. Tapno amom ti ibagbagam anak ko. Urayan yung arotin pa-deliver ko amakan. No kasta, nagpa-deliver ka man ay.
Tapno saanan ang masapol nga agluto tayo pay laeng. Amo yumet nga awan ti oras kong agtrabaho. Tanagado ti pa ka kumikumak. No adat yung may ag-deliver, rumor kayo adagos. Awan ka di ti aramidan niyo itana na? Awan matkit day balasang kaw. Adda ka di iparamid mo. Mabalan ka di at ang danan kayong aglaba. Naurnong ngaminan ti murang mi, katawan oras kong aglaba. Mabalin latamot. Di kayat ko kat mano-mano a panaglaba. Ay won, mabalin. Nairwamak matkit di iti mano-mano a panaglaba. Agkuyog tangarudan, ta isurok ti aramidam. Sumaruno akto, madam. Pakanagpay dagiti taraken ko. Ay nawaw, agawa ama, tama nga no masapa man ang titudo na. Won, madam. Sumaruno akto adagos. Apaman amalpas ti aramida. Si kamat ti lumabas, nanang. May at ti isam yo, Madlaw anaragsak kayo. Sa dino ti papanan nyo, aya. Iti ayan tibak ng akalugaran tayo, anak ko. Na, apay, anya ti aramida nyo ijay. Agpalaba ka, no? Ni, itaman pay, imay ijay balay, iti agsapa, anak ko. Adamanon ti pakilabak. Isumat lagayam anaragsak kayo. Tabak nang ti agpalaba. Sigurado nga itid na ti husto atangdan ko, anak ko. At damot laengan ti igatan ko kadagiti masapsapol ko. Bareng ananang, narigat matlaang ti trabaho ngaglaba. Makabannog matlaang, ngamaanusan. Pagyamanan kit di ta iti kastoy nga edad ko, kat addalat tamot ti agpalaba kanyak. Sige nga rod, nanang, agpatuloy kayon, tapno saan kayo amataktak. Agan-anad kayo ijay, Ninanang matilim mabas bakit? Sa dino ka no ti papanan na? Mapan ka no makilaba. Ay nawaw, kabailan na pa ayatag ba? Ni nanang pa'y ti kunam lakay. Itikas dyan nga edad na. Kasino ka no ayati agpalabakan ko na bakit? Tibak ng akalugaran tayo. No dagitibak ng akalugaran tayo. Sigurado nga dati washing machine da. Saan amarigatan ni nanang nga agalgal? Day talaang mangibalnaw kan mangispin ti aramidan na. Nalakamot kiti maadal da kita bakit? Saan mata komplikado? Uray saan makabasa ni nanang? Saan amarigatan? Basta isuro dalakit di kan ko na. Nasayaat mo, tay may kayo adagos. Itay pa'y nga ororayon kayo. Ayan ti malabaan. Makita yo, dagita amuran. Dagita tilabaan niyo. Day talaang, ma'am. Ada pa'y ti inayon ko a karpet kan kortina. Irwar ko, inton madamdama. Sige. Igalgalyo na sayat dagita Kayat ko tinadalos at trabaho, taadumat ti danom. Ma'am, di kay madanagan. Panawan kayo pa nga rod, ta irwar ko ti malabaan. Rugyan nyo matan ti manggalgal, ta isupay ti malpasyo. Mano-mano ba't ti panaglaban ni Tasya, anak ka? Ada ka di reklamo yo, tatang? Ay nawaw, damat ti washing machine, anak ko. Apaya di mo impausar kan ko na. Mano-mano tinagtulagan mi, tatang. Di ka lang ba siya na ni Tidayjay bakit? Ni tatang mat, ada mo may tadatangdan na. Anya ko mati pakakonsensya ak no bilang kat matangdanan mat dayta. Amok nga datitin mo a kwarta. Tado ti kwartam. Ngam itratom kumamat ana siya at di tao Ken may sa tatang, saan na nga ammo ti agbasa dayta bakit? Kasano no ipausar ko ti washing machine ken spinner kat maperdi na laang. Mabalin mat nga isurom. Saan mata komplikado dayta anak ko? Kita magat na nakadutim palabam. Ay natatang, pang-asi yung man tadidak reng-rengan. Bayan nyo laang ni Nana Tasha ang mga ramid, kadagiti ipapaaramid ko kenkwana. Ado pa'y ti may deliver nga orders, iso adi kay manaktak dita. Dilata lang ti itad ko atangdan mo Nana Tasha. Nayunak iti duapak agatas. Nagadua dilata, Ma'am Elbe. No gatangam iti grocery store, nangina, magastusan ka.
No itotal mo, sobra pa iti presyo na kita ag groceries. Ngam titangdan mo kuma. Ay uwan. Okay la ang kanyak, ma'am. May mayat kit di at saanan ang masapol nga agpasintro kami. Kukwa mo kita. Ikargamlangan iti sako. Ay agyaman aklaunay, ma'am. Nakasaysaya at kayo kanya. Hawanan ti ado asaw. Isakom kit din dagita taagawid kamatan. Nagawid mat kaya man ni Tasya. Itay pa'y tatang, nalpas matan ti panaglabana. Kahit intan mo titangdan na. Ay nawaw, anya ti panagkitam kanyak tatang. Nalpasan inted kon. Mano nga itintan mo? Kwa, Mano? nasurok ngam titangdan na kumaiti may isang aldaw tatang. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta. Nagatumot nga minti impalabang bisya bakay. Awan ti pagdanagan yo, tabi na yadak mo ti serbisyo na. Uray adutin palabakken kwa na, nabayadan mo. Saan alibre? Naimbag ngal daw mo, ray may anak ka. Kastamat kin ka nanang. Di kamat di magas dito'y balay idi kalman. Awan kayo mo nga main idi limabasak. Ang mga nun na ira na alimabas ka idinapan ko sinukon dagiti ubing iti pagadala nanang. Kasta nga road anak ko. Ni, anya nga ita nakasupot nga imot yung. Dilata kan may sapak agatas para kadagiti apo ko. Ay nawaw, nagkapon dagita nanang. Iso ti inted tibak ng akalugaran tayaw, idi nagpalabakan niya. Gatas kan dilata titangdan nyo nanang. Well, ado ti inted na, iso nga okay laeng. Tanugatangan tayo dita sentro, manginaan tayo mutlaeng anak ko. Saan asinsinan dagito'y adilata? Dilata dagitibak ng dagito'y anak ko. Oh, di mayat nga roon taad-abas tuyo. Wan, ado ti inted na. Iso nga ibingayak dagiti apo ko. Ay na, agyaman naklaunay nanang, tanalagip yu dagiti apo ko yung. Sige, panawan kayo biit ta ipapudot ko ti kape nanang. Ay nawaw, nagado agatas kan dilata bakit? Inyag ni nanang dagit na lakay, para kano kadagit ni apo ko na. Sapay dilata tibak ng titaduma. Ay, amok anangina ti kastoy adilata no magatang iti grocery store. Iso kano titangdan na naglaba lakay. Isumot lagayam Ado kano nga rod ti inted tinakitang dahanan na. Iso anaragsak mat unay ni nanang. Taadamat ng tiabasto na. Nang tadpay kadagiti apo ko na. Nagado bakit? Alam, mangiprito ka man kit di. Tapno maramanan mat dagiti anak mo ti inyag ni Lola da. Nayunam tati daduma. Balunan da ije pagadanan. Areglado bakit? Lukatak ti do alata. Iso ti iprito. Wen, pamigat tayo. Kan balon dagiti ubing. Nay, hapli ngay. Kasla sa bali mat ti angot ti dilata nga inted da kininanang. Na, buot na ta dagitoy. Ano talaga akastoy ti kargana? Ay, Remy ba kay? Umay ka may man? Apay ka di lakay. Basta umay ka! Adda ka di pare ko. Ay, kita ti karga ti dilata nga inted da kininanang. Buot samot na ita. Ni, aywan nga, paiso. Ay, anya ngay dagita ng isip. Kasla saan mat anormal. Ay, kita ang mantilata lakay. Amangan mat no expired mat tanday ta. Mutoy mat lang ang tagatas. Takita at expiration date na. Expiration date. October 2024? Ni, uray da ito'y dilata ba kay? January 2025 mat. Tinaisurat ng expiration date na. Ay nawaw, kat no July 2025 itan lakay. Ay, nabayag mat gaya man ang nag-expire da kita. Ay na, di mon iluto lakay. Day takit din ti pangalaan tayo iti sakit. Ninanang ngay, ang mga nukinan namutan ti dadumay jay. Mapanak labi iti ayan ni nanang. Sapay saan nga amo ni nanang dagita expiration date. Tadi na mat amo ti agbasa.
Nanang! Nanang! Ay, apa yan, Remy, anak ko. Kaslabot at damang kamkamat kun ka. Kita man dagiti groceries nga intad tibak ng akalugaran tayo, idi pinaglabada kayo, nanang. Adda iti silid ko, anak ko. Tilaeng gatas, tilinukatak. Ti dilata, indulin ko. Tapno adda abastok no matutudaw. Ay nananang, di yun kanenda kita. Ay nawaw, apay kuma, sayang mo't, nag-expired dagita nanang. Anya, agbubuutan ti dilata nga interview kada kami. Naimbaglaangan tanadlaw nila kay ko, iso asaan ko nga impakan kadagiti apo ko yung. No expired ti may sa produkto, delikado akanan nanang. Nang runakat na bayagan nag-expire, amangan no sakit ti maala tayo, no ipilit tayo akanan. Nay, pangipanong kadagita groceries ba kayo? Isublik itinangalaan ni nanang. No kasta, expired amin ti intadakin ni nanang? Wala kay, gaputa saan ang makabasa di bakit? Inikandakit din iti expired a groceries. Sus, nalabas mo ti kasta nga aramid dagi jay. Day tangarod lakay. Uray pobre tayo, kat saan tayo amang mangan iti agbubuot adilata. Ay, bak nang damay. Ngam no apay akas tapay laang ti aramidan da. No apay agundawayan tapay laang dagiti marigrigat akas kada tayo. Di da man la pinanunot a delikado day ta iti salon at tayo. Isublik dagiti expired adilata ken gatas nga intedyo kininanang ko, sir. Ha? Expired adilata ko na. Wan, iso kanumot ti intedyo atangdan ni nanang ko, idi may naglaba. Ay nawaw. Kunak ano kwarta ti inted ti anak ka. No kasta, di yu amo ti may papan iti day taabanag. Ay saan, nanay? Ay, kita at man ti expired nga ibagbagam. Dagita, sir. Idi pa'y napalabas atawon nga expired. Ah, aywan nga agpaisa. Naglukon da nga elve. Dagita mo dagiti lako na ang nag-expire. Iso nga umay ko isubli, sir. Saan ngamin nga amo ni nanang ko ti agbasa? No saan pa'y anangtad kadagiti apo ko na, di mi maamuan nga expired mat gaya man ti kankanan na. Ah, Naragsak launay ni nanang ko. Tamakaraman kami iti dilata dagiti baknang ngem expired mat gayam ti intedyo. ay na. Pasensya kayon, Remy, balasan ko. Diyan mo da ito. Ay, sukatak dagita dilata iti kwarta. Tapno adda ti kasukat ti bannog ni nanang yaw nga imbay naglaba. Ay nawaw, apay nga adda dagitoy adilata ditoy salas, tatang. Insubli ni Remy itay. Ay nawaw, Apay mo't nga inikam jay bakit iti expired adilata. Dagiti lakom na ita nag-expire saan ka de? Tatang. Ay na, di ka lang mabuteng no makarma ka iti kastangar aramidam. Kaputa sana makabasa jay bakit gundawayam kiteng. Kasano no kindan na nagita ket iso ti pagsakitan na. Ay si kantumit lang ti mapabasol. Ti kunada, mabalin ka nupay dagita ora expired. Anya ang mabalin pa'y, ket no nabayagan na nag-expire na kita, Elve. Si Kantupay, di mo kaya ti mga niti expired. Oh, kita ag negosyo ka, ngem kasta ti aramid mo. Inuulit mo man ang tinaramid mo iti bakit ababaunan tayo iti. Itapay laang agbutang ka na nako. Saan abay may sa ti aldaw? Ay, daytoy laang man ti order. Kasano dayto yan? Man-mano laang ang ti gumatgatang kanyak. Apay, anyat mapaspasabak. Man-mano laang ang ti agur-order kanyak, tatang. Kitaan niyo kat ado pa'y tilakok di ta istante. Kahit, dagiti ngay sigo na customer ma. Adan samot kan sa bali a supplier da. Sana na siyak ti pagur-orderan da. Kasta talaga ti biyag. Sana ka na yun, kat swerte ka. Kasano nga taday tan tatang? Adaman ng sumangpat into no may alawas kat saan pa'y anaibos tilakok. Dahil tati bagbagakanak ka. Saan na mabindisyonan ti negosyo?
Noad dati badbad dekam apada matao. Diya ko na mo ti aramidag tatang. Pangalaak ngayon iti kwarta no awan ti agorder kanyak. Iso nga ita, agpanunot ka na imbag. Di mo gundawayan dagiti marigrigat a kalugaran. Ay, wow! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno bendisyonan na ka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.